अब हामी लङ क्वेसनतिर जाउँ. See the first example. The mark price of a shirt is rupees 2500. If 12% discount is allowed and 13% VAT is levied on it, determine the final price of the shirt. अब यो क्वेसन को पहिला गिवन नोट गरौँ. के भनेको छ? The mark price of a shirt is rupees 2500. So we say MP is equals to rupees 2500. If 12% discount is allowed, so the discount percent equals to 12%. And 13% VAT is levied. So VAT percent is equals to 13%. Determine the final price. Final price भनेको के फाइन्ड गर्नु पर्यो? SP with VAT. So we say SP with VAT equals to what? अब यस्तो खाले क्वेसनमा हामी यो फर्मेट फलो गर्छौं. सुरुमा के आउँछ? MP. त्यसमा हामी लेस गर्छौं डिस्काउन्ट. डिस्काउन्ट लेस गरेपछि के आउँछ? SP without VAT. त्यसपछि हामी त्यसमा एड गर्छौं VAT. And then we get SP with VAT. Yo format follow garda. What is given to us in the question? MP. So we start from MP there. MP is equals to 2500. त्यसपछि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ डिस्काउन्ट. What is said? Discount percent दिएको छ. हामीलाई थाहा छ डिस्काउन्ट जहिले पनि केमा लाग्छ? MP मा. So we say discount equals to discount percent of MP, that is 12% of 2500. कति आइहाल्छ? रुपीस 300. त्यसपछि नेक्स्ट स्टेप वी क्याल्कुलेट SP विदाउट VAT, दैट इज MP माइनस डिस्काउन्ट. मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट माइनस गरिसकेपछि जे प्राइस आउँछ दैट इज सेड टु बी सेलिङ प्राइस विदाउट VAT. यसको फर्मुला अनुसार वी से SP विदाउट VAT इज इक्वल्स टु MP माइनस डिस्काउन्ट. भ्याल्युज राख्दा MP दिएको छ 2500, डिस्काउन्ट हामीले निकाल्यौ 300, सो इट कम्स टु बी रुपीस 2200. नेक्स्ट स्टेप वी क्याल्कुलेट द VAT अमाउन्ट. VAT केमा लाग्छ? SP विदाउट VAT. मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट गरिसकेपछि जे प्राइस बचेको छ त्यसमा VAT लाग्छ. सो वी से VAT इज इक्वल्स टु VAT percent of SP विदाउट VAT, दैट इज 12% of 2200. कति आइहाल्छ? रुपीस 286. So now finally what we calculate? SP with VAT. SP with VAT भनेको SP without VAT plus VAT. Values राखौं के आउँछ? 2200 plus 286. What we get there? 2486. So we say the final price of the shirt is rupees 2486.